Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing Rahem jong kumbaduna shispa ngot kidkot Kajantia Students Movement pan let penpra let wengno daladi ka entry tax gate jong Karbi Anglong Autonomous Council hakhanduli kabadan hapa West Jantia Hills District kala pulom no hakala sniu blay bat kilahap ban sulet pai no shalayi ka JSM lingba president jong Western Region usamla ribok biam kalaput turoy lengba kilat patai kubor bakin lek tur daladi napang sakhanduli ban penprano ye ke entry tax gate jong ke Karbi Anglong Autonomous Council kabalasna hapa upur sam jong ke Jela Meghalaya bat kala berngemru bajia kin turbet saprang namar kilangnya kilah kedang yaki jingkular bat ki jingpan por jong ki bor penyait district posi mentakasngi kidkhot ke GSM ki baladon kumba shispa angut duna bat ki bala mi daka jingtmu ban lej haki arpusan teli ki kali red bat ki lama rongso ki bala te hakmat jong ki kali kila pendam daka pasuk klem ka jinya le hakmat ki polit ki bala don tang sao ne sangut ki bala yang bat pensange ki kali jong ki khot ke JSM hasurok ba jong ka snong namdong bi hapo ka namdong CNRD block hakate ke jaka bala penlong ye ka jing up kedong ye ki khot jong ka JSM la don tang kumbashipo ni kat sangut ki pulit ki balara tang di ki suloi suda klem ki lathi hapo ka jingalam jong ki arngut ki executive magistrate kata uba W Kharbuli bat uba S Phanbo bat u DSP AJ Sangma hadin bakila sha pensange ki pulit ki bakhandiat ngon ki dikhot jong ka GSM gila penpau ye ka jingdom ye ki magistrate ki ba amshim la sha ye ki ban lech sakhanduli bat ki magistrate ki la penpai ktin baki pensange yaki ban lek khanduli namar kim kwa bandon kano kuno kajingya huri hura Henry kumban penken mau baka Village Defense Party jongki Karbi nakasnong meni kila kentur palat san paumitar nakajaka bala penyang yaka entry tax gate sakasnong khanduli haga snisat jan bat penyang yaka wega signboard watla ladep ban wengno mardor ya kateka signboard ki magistrate kila thuru yaki nongelam jongka JSM bahaka laitrik unailar menteri rangba ka Meghalaya unsiya kendo baru menteri rangba ka Assam but let's say kinsa penbet no ya kateka jinge ka badang don hakhanduli nakadaw jong kateka entry tax gate kuman penken mau la penyang ka entry tax gate ka kat santrik uyayong mentau snem bala penpra ya ka signboard jong kateka gate ki patba ka khanduli ha ka khat nyotrik uyayong bat nado kateka sngi hado menta kala mi ka jingya kenat ha pedeng ki penar na khanduli bat ki Karbi hado baki penar ki miolat satya ban let rep let riang shalaki lingka ki badan hakisnong Karbi ladon ginong elam jong ke JSM ki ba penken mau balada penpep arsin ye ke jingya kendo jong ki arngut ki menteri rangba ki magistrate ki la penkesannya ye ke jing penpep nakadaw ke delimitation ha Assam bat ke jingja kulmar ka ba Shimit ha Garo Hills kata ha ka arpu sautrik ubnai naitung bat kinong elam jong ka JSM da ka ba state kila pediang ye ka jing penkesan nia ki magistrate kinong elam jong ka JSM kila raino ban pediang ye ka jing ya slok na ki magistrate manem let shosha khanduli bat bakin up ya ka rai jong ka jing ya kendo jong ki ar menteri rangba kata menteri rangba jong ka Assam baru menteri rangba jong ka Meghalaya lagi nyekran nang boys tu nak ikut apa ni kran ya Benar-benar accountable. Kata di responsibility Kamdi ke jongi. officer. Kamdi ke jongi. Responsibility jongi mentah dari berbeda beza. Kan sekarang one FIFA jangan akan All talk together. That's nice. jongi ya bisa dia kalau untuk banai let chatai kadau kalau ba ladau usiat polis asam tai dayak menu accountable dia. Sebenarnya saya
Balik niya siap dia. Balik Gila niya tu siap. tak gila tu pun kaya tu boleh. Itu sam boleh kami kaya kan. Tiap number like tiap number minta like tarik kena Chief Minister Smith. Tiap KJSM kayak ki katur kan sim ki itu respon ke liang sorkan ke liang distrik rumah respon mentah ke kesin jam ke pingi hap lektur ngila dep air det lagi kata beli pimle ai mentah ke di kamdi te kepucung asam ke hipot megalia kamdi ke restricted area tiap number kadon ke new development kadon ke CM Smith minta lalai tarik. dia kata katu ki kenduk ke komiti am kamdi Kamdi ke regional committee minta kinya kenduk para CM kinya kenduk siate. Minta this coming week like tarik minta. Minta lada kadon any disturbance. Lada kadon confirmation. Kesaimbuan ada weng. Kini balik weng. Ya kan bib tu ya kan ni bapai bet tu. Ya katu kajing bohong ba. Kau kan tahu bak song. Yo tu makikin ni. Panjira makikin ni letak dang ni. Yo tu ujing thung hang tu. Itu am. Itu le inquiry katu. Nakaliang kitu kim kwa tamban le ay katu ru. Yang si udai umbara. Dato dah lek kita lek sanpur dak siap sepok kan dulu lek. Yang kejap baik. Kamdin ni. Oh, dah weng ni cek ni orang krong ni sab-sab. Dang krong di dening dang itu. Ni keren hang ni kan pois ni semua. Broken into pieces. Okay. Then Assam police is stationed there to check that the Khanduli people will not come. I mean, Karbi people will not come to Khanduli. Okay. Now in that new signboard, what is written from the BDP? Weng na. Last Saturday, Kata after the intervention of the district administration, last Saturday, myself and Ini kira. we were in the Khanduli. We were talking with the headman, secretary, and everybody, and they said we don't have any problem now. We don't have any problem. Isu penting dah gitu, tapi penting gitu. Okay. Itu penting. Lek na yung asam dalam Kita dah sebut belum bagi orang mengipenting. Tanginya keren. Ini kan dah kebasut. Lek ika daw bang ikum PNU. Perbalong ke meeting bat kita ki Shnong mah. Waktu perbalong ke meeting di Kiwan Ki Wahe Shnong itu ki napo even done to MDC ba shadap rumah. Debat napo kilang karbiru tu balong hatu ka ka pu jongki jong jong Assam yang tu. Hang tu ngilap baki ong ba baru arliang ki kam itu bejaka. Betul. Kadi ka kam Shnong ka matter jong ka Shnong ka men I ka kam. Hang tu kim keren ba katu don Assam na don Meghalaya. Kamen I ka kam katu di jaka jongi Khanduli ong kam katu di jaka jongi. Hatu kam orang ya kata bohong kamdai bang atau ya kadi kai bekia keren gitu hang tu. Ya kajian ya katakan. Just a little bit sir. Habadei ka kam awri awra prashnong maki bali pada ka Assam police kade want to kulang tu. Yes. That's it. Kam prashnong bali pada ka force ng Assam ni ka government Assam ka selection ng kapot. To lo kabasut tunat hadu mentah ke ipat kalong kalong ke ibasut tunat hadu mentah am kalong ba Hamjai snam hamjai kata ba kong buram belat ni kata adai kata kami jai kong Assam utek la kami diberiu le dia ngiru nak kaliang le dia ngi persyang mentek la kami diberiu le dia wes ni yem kwa banyadan bayak ke yem kwa baneda yang kena ke jangan apa yang dia ya kata lagi tung ka disingan ngi persyang pada kata we want to be a solution. You want to chase out the Assam police who are doing duty there now, or what? You just tell We me. want them to be in their own territory. You explain us. Then only we will Then support you go and tell you. them, you go and tell them to go. We have to know, You see the situation what happened out there. In order to get support by the Meghalaya police and Meghalaya district administration, you have to explain us what is your purpose of going to Khanduli. that's all only If you want to chase out the Assam police from there, then there will be a big altercation between the Assam police and the public of Meghalaya. ya kata balong mentah kan kata balong The government of Meghalaya just take a stop time. tingin lo media up ya kata kalai terik kan yang up ya kata kalai terik So hadin ka electric, okay, give me insurance sir. Hadin ka electric, lada fikin nak le halor kati ka kam ngile lupa.
You can give me insurance. Bet ya kata tengah tip. Tadi kakak ke joki kata tadi ke jadi keren. Kalau tu satu itu lepas cuma hang ini. Tapi gua akan solution. Kalau Elektrik The situation is normal that side. People don't have any problem. Bilang one fee saja yang nanti Ke district administration kami ke ikarai labor bagi. kata kaba ini ngayo ikon EDC na yung ba kandon ka chief minister's meet mata kita finalize ya ke location. Okay, the finalize the location and elektrik terus kemudian nya tu ai fly ya tip baru lupa ba ikon kubor ke rupiah. Ladu itu dipot ilong ni pelong haka last week jung benai Julai. Kini kedua. Sebab hasil kita pada bakajano yang matasya ti sigaro bajano ko that's why matag yung banyak kenduk mentala elektrik. Betul ah. Tenang tu kami ajud dah bitin. Ano ga igini. Ini kenduk banyak penpet. Sama kan bayar di bayar di regional committee te yang ngakam yo jingtep kita hendakin ong bakadon ka chief minister Bila yok berbeza ke TikTok ke bagi ni lah ya. Tapi dia tak kejikan. Fiok siap tang nak pun. Yo snow DC. Kemudian bayo snow, ini bayo snow bersuka berkual menu random ha. Jadi at the government level, at even at the district administration, at the secretariat level, maybe lada kaditang chief minister means come you chief secretary na habiawan. Chief Minister Assam, he delayed the meeting because of the delimitation in Assam. Otherwise, Meghalaya Chief Minister is ready to sit and talk about this Khanduli issue on the month of July. But when the Chief Minister is busy in his own work, Meghalaya Chief Minister also have to wait, right? Now another thing is that now when the situation in Khanduli is normal, headmen and everybody don't have any complaint, then why we will go and again How do you consider the headman of Khanduli we don't have any complaint? Yes. If you don't have the complaint, how will we create the problem? Is a big problem is over here. last Saturday. Last Saturday you just would come up with one we maintain communication. Kaya hindi asnong tangin. Ngiya kan percaya betul kan Pak Senang. Senang arbo ay army niyo. Meeting in Khanduli ground in the field, okay. You can have a meeting now, okay. But after the meeting, it's no point of going and provoking again the Karbi people again. Karbi people last Dilihat saja, lihat dia ini. Tak kita tahu. Dia mudong, tak salis ni dah ni. Kami cak ini dah dapat ni poro dalai. Ni lah cak stop dia wan sini. Dia dah assure tu dah confirm le tarik. Dia piol dah confirm le tarik jing HM ke RCM. Lah film snap nan pi ke jing adwa presiden. Kita dengan mi le. Mana tak ke kedau ke cik patok ke yang ngajak bro. Jai bro. Iya dah jai bro. Dia yang dah angu ikan. Awan kita ini. Lada yang wa kekam ke jing kuat man, kekam ke jing kuat ka duli man. Kita tu jumpa klik no system. Jadi le tarik lada remove assurance ni kalian jom. Yang ini Mendo mention ni kan Mendo na ngasubatay TFE na bag meeting kumbala kandon la lighter itu ya dari pipan assurance na I'm not the head of the district. I cannot take. I have my seniors, my superiors. Only DC can take a decision. That is what happens. Dapat kay baki ong nang tay, kay baki ong decision. Dia ban wan dah balak ban ai kan?
Ngalaong yang mi karay jong government kalau bakanya kedua lalai terik. Ni film mata nak buat benda. Oh, ada executive magistrate. Executive magistrate. Apa F1 nak kedua ke district bawa. Bafi ngam salia ra syasiat. Ka job ni kalau bafinum syasiat. Bafinum benum ja efi ba. Next efi ngam kan ni ngata. Kami rap ini lu banya. Balai ni kuat along man tipsa. Buat hinong kanduli kin kuat benlet banya. Hidu ki kuat ng peace. Kimak syong to balai ni. Ilado kanu sen ni. Ini maki kadish mo ng kusno ki. Unda ke senang jongki gitu. Tu dek pang jangan jelas jongi. Menu jongki gitu. The main people who are going through everything are the people of Kanduli. You will go home eventually when you finish your protest. They stay there every night, every day. Mo. Tinggi akan berki. Yang sejak tak sikit. Kabut ni dari ban dak hisai. New agenda of protesting. Today also very real. We are actually to go there and remove it. Yeah, I know. But there is no more signboard. Yes, sure. But still collect. They still collect, sir. No. They still collect. Also we have information they collect. See, this is the Assam police sitting there, and the people from Khanduli cannot even one step to this side. So how they will collect? Even the Karbi cannot come one step. Ngade tu lah ya, nak Khanduli. It's like a gate, bro. Meeting yang committee Even the Meghalaya police block and CRD just to carry water also not allowed. I'm don't listen to him. Khanduli don't see battalion name. Just to get to kamu kurang into kit mari dah. Ban up yang ni. Kata ka decision ini ke district administration. Oh, district administration. Okay. Tak ada point. Abang kilap hai ini pihak ni. Ba finishing ya kena ka decision bang pilak lak ban khang lat ini ambil sithi hadin kalai terik da dan kanu ke solution bakan bangin yo da ke solution ke bakamba ne ke bangin so tenang ban weng ya ketika gate dengan bang pengkriak yang taki polis ke ke jing bakli halor ketika pangla dia da ke ke jing dia mano ban sim ke jing bakli yes. So please, as of now, since he have intimated me also that the chief minister meeting between the two states will be soon. Okay. Then, secondly, as of now, I think it's best like we go peacefully there. If you want to have a meeting in Khanduli with some of the EC member of Khanduli, we can go there, but not to that up to the point of a tax because it may hinder this process of solution. Please. I respect you. I'm let Chong Chin name ha ile ye thao gi settle problem ni di. Yo pi kata tu ye thao wa ubun kami settle issue ka tu ye cho ye dat ra I mempua ye te. Slap ngai ka kam. Please respect each other. Kata nak liang kepat ki sama brom keliang. Isa lek mentok ki wa ame buram ki dak dok Islam yang I dok ki police post dok ki district station ki mentok ki claim kam. Men re ni mentak ni kam dok yap ki ni. Wan ma bersama hat ap yu ong gile ne keliang yong I kinong yalam le ami ke ponyong ki de mete him decision ko best tam ke tok kwa yin ma le de kwa yu ong ne le chong chi de I sa tho ki jing le chong chen po ki chon chuan Hagli tarik mo. Hagli tarik om jikr mane. Telada I le chong chi di ya po genu ko create area problem ma. Bo ya feel hagli tarik ki chamugi. Walang bata ile tarik to solve the problem ro gunni mseni in kwa man the cause will delay kata you can have a meeting in Khanduli. Kumbangia kendo last time kumbangia dan meeting kumto hi po Khanduli dai kalau kumta. Dan agak senang ro kila assurance kumto hi NGO ro kan beki yakran idon lagi bayakran nang to long deki tien mam sotanan kumto ma. Te kai bangio asmo naka jongki tang yong to thrai kai bangilai batai bingi yaki kan skap Nei marsin kot katu meeting ni ke hair balit tor sitai. Dan bok bahato kapor nakaliang jong DC SP ro gladon jong ka Assam gidon stay sining gidon magistrate jongi dan bok kham jaya snam e. Ta kajing ting ke jong nga umyel di na bata ki parado para snam galong kumni menta. Lang yalet hang tu dan let tanga po Khanduli ro but mene flyos mo hina ka snong menta kim patlong ready. Te lo gaji kerpat hina ka district administration hi ya ka bamenta hi tela ka bhava na ile minister Rembang in the military okay kumni ta ngiro burom ya ga sing
tepat oke. Balik. Men badon berkum kata ka CM net galai dari. Men bah kata galai dari dan kejengit dan kebat sunat fatwa. Tepang ni milin tiba kata galai dari. Long kejengit dan kebat pun ya kinong jom kanduli badia baro hi gini kibar tuan. Terai kejengit dan lampar ke bawah. But nagaling jong ingi ang baik lesan balada hatin galai dari ba don gay ke sosla na buka ban leda ya ga kende bacia bat ibru jongi ke basa kapot kaptam ban mukno yang tu ga cekir ba bo illegal ga asam itu udah gitu ngim ke ba ban dia yang ngila long lagi so aku mangila rumah pok ke DSM ngila bahasa bahalo yang tangi berong keliang temen bagai ke baro kan sugi temen baga jing ya tunduk di bot CM kalau ka seiso buat dan nang masuk di permanent ni ini sungkia ban kuat ban pergi ke sarkar ba kum di beradok rasnami kuat ban sokiti nak kadau mi wan sini adin pat jingi kren bat ki ka asuran ki ya sio gujing ya chung hero ta negrian snong ru orang menta ke jing bahag laje picture na menta ke ban suk ban san di beradok rasnam sini ban yaj bek kam na konta ban la ban pembek ke pur usam ke balane ke santo sim sini ni kloi man ong ban ke lang bat ki menta ngam hier se kanduli ngin lek thai member ni borok ni khas ki jing kisem na menta ban buram ki bat ya ke sarkar hi borok ko bai bat kermen ba kumbangi buram ki na kaliang jong sarkar kini buram kaliang trilang nat mentahi ke jing baha jong pradok rasnam jingi kamtam tu besar istan datang kata Tempat tiba dalam gadis administration hadin kalai kali ke solution de tio sebab problem ini. Mau berkata di keputusan hadin kalai kali fin sangap kumne yang tang ini sekali ki pada wan suman tu kelar kumne de kalong ke basop si ini. Tuh.